Namuhla since lapha kamamkhulu kunabo my friend, ubrother wami ucashise labo my friend. Namuhla bebabakhipha. So my friend ekuqaleni bekangafuna ukuvula, then ngafonelwa bathi ngiyehle because mina ngihlala ekhaya ngiphezulu. In fact angihlali la, ngihlala ePitori, ngifike Friday. Into eyenzekile my friend isikhiphe izinto zakhe samphathisa sazibeka ngahle. Umzukulu wami loshonile la, ngibuya naye ePitori, sifike Friday bengimlethe la because wala ugogo wakhe nobabakhe bebamfuna. So brother wami mina bengingasekho bathi i-community abantu bebakhona bambonile mabamupha ama-tennis necoke. So masifika nomzukulu umzukulu wami lama tennis. Sithe singakafiki nasendlini, sanke sihlala isikhathi. Sithe singakafiki nasendlini, mangibulisa umakhelwane sizofika endlini. Umntana akhala athi amehlo ayavaleka kaboni, akhale vele. Ngibona ukuthi uyaphelelwa, ngimemeza umakhelwane wamakhi nangumntwana athi uyaphela. Masifika endlini hayi umntwana akasaphefumuli, amehlo uyozwi nje akusihuye, uyalena le umzimba. Simthathe simtete simgijimisele la eclinic. Mangifika la eclinic bangitshela ukuthi umntwana ushonile and ubhuti wami bengingazi ukuthi nayo la. Mangithi ngiyavela sabaqakwe indaba yomntwana kuvela umngane wakhe uManeva uthi awu utshela amanesi ukuthi phela lo muntu ongapha useswa lo muntu ongenayo la oletha umntwana. Mangifika la zanke kube kudala, zanke kuphele neminute nobhuti wami ngapha uMusa wabe naye sebathi ushonile nomntwana. Mangifika la bathi hayi umntwana akasekho. Condolences seswa, indaba ebhlungu kakhulu. Manje nazi ngani ukuthi mhlawumbe imbangela yalokushona mhlawumbe lokudle bakudle kwa my friend lama tennis biscuit mhlawumbe washoya? Ngicabangela wona cause angeke badle ama-tennis biscuits boyi-2 bashone boyi-2. Ngicabangela wona because ayikho enye into ayidlile. Bekadla ama-orange abuye nawe ekhaya kibo ngeplastic lase-Shoprite ilama-tennis because ungihlanzelile and uhlanze ngezimpumulo and uhlanza sengila endleleni. So ngicabangela wona yiwo, ayikho enye into yiwo and bekahlanza ngezimpumulo. So ayikho enye into yiwo and abantu ababonile bathi kwawona lama tennis biscuits uMusa bamnikeze bewavuliwe. Abantu abayi2, umntwana ona 5 years nobhuti engambeka lapha ku 23-25 udle ama biscuit awathole from kulabantu bakuhamba ama foreign. But ke manje sisamile la ngoba kunabanye abantwana abayi4 again abangenile abasisedizi nabo, basisebhizi nabo la ngaphakathi. So umphakathi waseClarinet sishaqekile kakhulu and kuyasilimaza. Thina simashe sikhona lana extension 3 eClarinet sithole umbiko ophuthuma masinyane ukuthi kunabantu la abashiyile ngesimanga sokudla ama biscuit wa these foreign nationals and masitshela abo mastandi umasibatshela bonke umphakathi ukuthi abantu abaphume baphele lana abo mastandi la protecting nabantu and also ne SAPS ngekwayo march mayinza ama operation SAPS yabavala iyabancabela because of ibancabela ngani. The reason is that ukuthi these police bathatha ama 10% kulama foreigner amagula abahambe isikhathele bathuka abogogo. Ugogo sekahlala thukiwe emzini wakhe. Ugogo akasafuni usaba nokuthi abatshele ukuthi bahambe ngoba bayamthrekisha, bafuna nokumshaya ugogo. Ithimba lakhe yinti yaleli campaign lesiyadinga njoba ala urasa ofuna amaphepha ufaka namaphepha. Ngicela ukuthi nedutha phume la jardin zami, angisabafuna magula la jardin. Into qala wazingenela yena mathupha yena ke la ingekho ngisemsebenzini. Manje wena mawubuye emsebenzini mawumthola khona waye ungamkhipha? Ngamtshela ngathi rasa ngikufunile uzokwenza amana kuza ishop la jardin ngami yena ungibangena nabafana bempitshi. Nengibuye emsebenzini ngimthole enze nje idodi, wathatha namasenko wami wala maromu wafaka ngamathola afaka igrindela wasika wakhulisa le shop lamakamera wami wathenga wakhe amasenko wafaka khona lapha. Konke lokho gogo kwenza wena wazi? Angikwazi, ngisemsebenzini, kathi ngisemsebenzini mina. Nengibuye emsebenzini ngimthola kugcwele inakuza lapha izitina lapha. Ngithi izitina zanike ke manje ke Rasta.
hayi magogo ngakusasa ngiyaphuma ngiyakhamba nengibuya lapha ngithola ukuthi thatha amasenke wami khali 300 nje kuphela uyabona uyawasika amasenke wami wasika wathi naqeda lapha wakhulisa wathi naqeda ukukhulisa wathenga amasenke wafaka amasenke wakhe khona ngapha. Manje na umphakathi ufuna ukumkhipha yini into evimba ukuthi baphume namhlanje? Namanje bakhipheni kwamanje. Manje na umphakathi uthi uyabakhipha yini into evimbile lapha ukuthi kwamanje baphumile ngithi bavalile babalekile kwamanje. Sishaqekile kakhulu and asisukumi only because singama leader. Ubuntu buthi funa sisukume sibambisane nami ngisukuma because amanye things I can be a leader lapha kamasipala but nomzali nami ngiyimember ye community okuvelela ekhaya kungavela nase next door kungavela nakini kungavela nakuwe so ngiyacela ke ukuthi nihlale ezweni likaNkulunkulu and ngoba ke yena useduzane nabantu abalimele ngiyazi ukuthi sizibuza imibuzo eminingi ukuthi hey why thina uNkulunkulu sesonguNkulunkulu vele umasipala it's a department most of the time ukuchecka nalezitolo ukhansela because uba uMMC kubalulekile ngoba sewayenza wona lama program ukuthi sicheke ukuthi kusemthethweni kuexpireile ulango ngoba abantu abangekho ngokungomthetho vele umthetho clear everywhere namanye ngihambe ngiyohlala kwelinye ilizwe ngingana mvumo yokuhlala lapha so mina ngizele ukuzoletha lamazwi enduduzo ukuthi of course sizobambisana nani nasi khona ukubambisana nani khona sizoba khona la sibonge nabo makhelwane na wonke umuntu okhona ukuthi nabo banisingathile ngoba lesimo sifuna umuntu owathi sifuna ukuthi sibambane ofaka isandla ngoba ukusiza umuntu akusimali nedwa ukuthi uvukile wayewasha izingubo you have made a difference nedwa ukuthi nje uzile wazoshamela la bona ngoba manje abakacili badinga ukuthi thina sibaqinise so ngiyasho ukuthi sihlula kakhulu kumvelele nathi ngokomthetho sizoyenza sure ukuthi umthetho uthatha indawo yawo so that i-community yethu is protected. Asikakali right siwumndeni mara sibonga ukuthi uSpeaker ufikile la ekhaya wazosiduduza sibonga namazwi wakhe nezithembiso zakhe asenzile ukuthi mabuna la sidinga khona simfonele usixhumane nomama khansela akusengakabi khona sikuhlelile siwumndeni cause lento seseyintsha yenzeka izolo sisazohlangana nomndeni and sisazoya namanje ku postmortem le ku forensic siyocheck abantu umntwana nobhuti wami ukuthi siyabakhipha lapha sebacedile ngabo sibamikisa iphala yethu so yiwo nje lokho okusesekhona okwamanje ngibonga nomphakathi nabo makhelwane abafikile bazosinika ukuxhasa la endlini basixhase kakhulu nalobuhlungu esidlula kubo siyathemba ukuthi uzondlula.